ki arngut ki sijur ki belaja naying haka arpau terik nailur arhajar arpulai lalapno ya kamet yap joka samla kan thei ka phiban kin tiusun khat prasem karta kabalyo bansei nariat hajan kasnong trau menta kejan miet kalai terik kat bayu samla shenrang wan bok lang kurba nakasnong trau sakli bedangja klempar alabdin ya kamet jong kate kasamla phiwan kin tiusun kabalayo bansei menta kalapoi hakapor khandai chiteng ha civil hospital Shillong manle ekapos martem kat bai kinong tho kubor kinang ap ya kubor ha civil hospital lawan kejingsma iutung basirkei nakakali kabalapan kit ya kane kasamla nakalyang ukni jo kane kasamla ulapen sisa bakade kakun persa jongu kabalaja namar laitu lingba kijan phong ulaitu bayakane kamet lalap bat pentip diginong kwai dokha oh semangat Ya kami jeng ini kena te ngilap be kapur meni betul lai beji lai siten andak lalik sai di kulit na nawa di kelihatan siapa kering kan. Baru penjisya. Kunga kunyi dengan apa sisa bidai pasar jong ni ngatip ba kijang kina bithong te ringkat bat ki kimena bi kimi. Ya, batai ini kita kan cakap berkilap ini kalau mah. Keceka begilap tu gede betang tu ka trau sa tu selendet kan. Kawa. Kejangan aku slow bisa. Kala cengahi nasionong bas. Sa jongi ki kentai je. Kena berdiri juga Kentai. Karena sini terakhir kata snong kalau jenis wat snong ini bisa arut. Kejingawat ini ki arngut ten adu kesngi begijahi adu menar foterik hi ngilawat adu kat menek sngi dang yawat hi teba kendet menelai beji mene meski ru dang yaw pelong kejingawat te kendet kesan menelai beji lai steng ye gitu te isem bakade ke mejo kentai te ye fun ki police department te bengilit pek dengilit pek long bi oh ide pasajong ai tu beja Mana balap mikirnya ini kerja. balap nikok ini sama dia tu dia jala pinang kuai bagi lik kuai na du menen Kena ayuk kubur kata kerja itu surang tu aktif lah ayuk aktif dan cina. ya kata te ngem tip piba ngem pat tip ya kata te ngila kelumar mau ngila lembur mau nak kalian gayeng jungi te kamdon kono ke jing subah mau ban subah kamdon ke jing subah Bagi arnut ni, arnut. oh geja arnut batai ya kata te Bakalan kipulit. nak kalian pulir pak yo jing tebi ai te Kila pendek ni kapus macam ni kila lama kapus macam ni. ya pos martem te kempat pendap lagi dangwan sini mentang iap ya kata pos martem kan bagian pendap ne ken pendap lah sai ne pendap mentah kata ngintip mo Nak kalian kipulit ki don jong ki pulit meneg lalek hi tang ki to ki pulit lalek hi tang ki 30 department po mungap
nak liang sinong menet ni kami akhir su nama ngidang ya pelong be jingwa lah jingawat kan namar di kumtahi Kebenin kono kan ka jingya kaja hayin sam tegi ke dah di try kan nakanu ka daw ki pet nakanu ka daw ki kilong hadu kan ni Singapore. nakaliang jong yung kan thai ngim do jing tip yes pangkata kamet ke badan sya Syupun nakaliang jong serang ru ya bena ang ba kadon kamet yap sya kadai ke jong serang tangkap tahi tengi par ni pelong be jing yawa di kan long em du jing karmen hi ni pelong be jing yawa bengin hadu bengin dalap hadu kat mene kasngi lu indang pelong be jing yawa di bro sngi telai beji lai steng tu bong epi kendet kensan Tapi kita gamet. lak ya kamet dong Kita try. oi